I kreće još jedna scena filma naziva Škola koja ne postoji. Ovaj kratkometražni igrani film prati petoricu učenika u zagrebačkoj privatnoj školi, koja se zbog dugova zatvara nakon samo 3 dana. Redatelj i scenarist je Karlo Gagulić, student filmskog, televizijskog i multimedijalnog oblikovanja na sveučilištu Vern. Pa ideja za film je došla na mom fakultetu. Imao sam profesora Vinka Brešna koji nam je zadao zadatak da moramo napraviti neku situaciju prema priči. I ja sam se sjetio da zapravo naše hrvatsko školstvo ne funkcionira. Iako je Karlo u svom scenariju zamislio privatnu školu, za snimanja su dobro poslužile prostorije Zagrebačke 13. gimnazije. S obzirom da sam išao u privatnu školu, htio sam napraviti neku priču kao kako bi bilo da, recimo, inspekcija dođe u privatnu školu i skuže da škola laže ljude i da nije sve po pravilima. Osim mladih glumaca i članova produkcije, na setu su se našli i njihovi nešto stariji kolege. Na neki način to je nama i trening, lijepo je upoznat ljude, jer mnoge od njih poslije par godina sretneš i kolege su ti u nekakvoj profesionalnoj produkciji. Tako da to ja i drugima preporučam. Upravo je ta podrška najviše i pomogla ovim mladim i kreativnim ljudima pri ostvarenju njihovog cilja. Snimanje filmova, a ponajviše studentskih, sa sobom nosi i probleme s budžetom. Imam tu sreću što mi je i fakultet izašao u susret i još jedna produkcija, Blank mi je izašao u susret, tako da su mi oni omogućili opremu, a na nama je bilo samo da nađemo glumce i eto da snimimo. Nakon audicije koju je prošlo više od 40 zainteresiranih, odabrano je njih 5. U glavnoj ulozi je Karlo Maloča, poznat po ulozi u seriji Crno-bijeli svijet. Ovdje nije Žac, već Dante, učenik privatne škole. Mislim da je jako lijepo pomagati mladim producentima, mladim redateljima u snimanju njihovih projekata i tu je Karlo uspio stvarno dovući neke ozbiljne glumce koji svi rade znači, za besplatno. Na ovom filmu radi i Nina Kukec u ulozi producentice. S Karlom je već surađivala na njegovom kratkometražnom prvijencu Brodu Boci. Uskoro otvaraju i svoju producentsku kuću kojom žele budućim redateljima i redateljicama olakšati posao. Karlo i ja smo u procesu otvaranja produkcije koja bi promovirala u stvari da studenti mogu napraviti film bez ikakvog budžeta, odnosno s minimalnim budžetom. Želimo pokazati da i ljudi koji studiraju nešto drugo koji nije konkretno film mogu raditi na filmu i mogu to uspješno ostvariti. Karlo i Nina do kraja godine misle i službeno otvoriti produkcijsku kuću, a u tome će im sigurno pomoći i kontakti koji su stekli na snimanju. Vjeruju da će Škola koja ne postoji biti odskočna taska za njihov daljnji rad. Neka očekivanja od ovog filma su za početak da uspijemo proći na neke festivale. Za sad idemo na Hrvatsku, ali planiramo ići na neke festivale van Hrvatske. Film Škola koja ne postoji uskoro ide u montažu, a premijera se očekuje na jesen.